but manje why wena ngimisikhathi sonke lesitobheni lokho wena ungafuni because ngiyazibuza ukuthi uzofunani la uzofunani ye uzofuna so ukangaki ukukhuza ngitshela ukuthi unganikeza umfazi wakhe phone number umuntu amfonela uzofunani into ngokuze yona uzofunani uqoqoda endlini nami ufuna udala ngikukhuza ngitshela ukuthi uyekele ukunikeza umfazi wakhe phone number yami ukuthi amfonele ungifonela izolo umfazi wami kufonele wena ngingakutshela ukuthi umfone umfazi wami ngabamba ifoni yami oh okay akazi ke ukuthi inamba yami uyithethe ngamaye ngayithathanga kuwe so wena usho ukuthi umama kaThandi kufonela izolo ngoba ngiyakutshela ukuthi ungifonela ufuna ukuthi ngithini utheni ku ufone isikhathi bani right ufone isikhathi bani umama kaThandi akulandaba ukuthi ufone isikhathi bani into engicasulayo naloko ukuthi uyamnikeza ama number amamfonela akudelele enikwa imam phone number ngithatha kubana nguwe vele umuntu ungumfazi wakho kanti engifonela kumele ukuthi ngicabangele ukuthi ama number zwana nasimoma ufuna ukubuya lamaplani amfuna umuntu oba lamaplani amfuna ukuthi ubuye lamaplani ungabuye lamaplani ngiyabona ucabanga ukuthi mina ngiyahlanya ngithi ngikhuluma into engekho into zami wena nxa ukuthi lo munye umuntu usuzama ukuthi ungavoidi ngendlela zakho ifoni yini awuvumele endlini nami mina ungazongitshela izinto ontshela zona manje ngitshela ukuthi umfazi wakho ungifonele wena ungitshela ukuthi senginomunye umuntu so kumele ukuthi umfazi wakhe ngamfonela ngithule ngingabhuzi so ungitshela ukuthi namphumela apha endlini wena sungixotsha wena lamuhla ngosufuna ungixotsha la endlini ngoba ngidelelisa ngomfazi wakho kusa kwamalanga ufonele umfazi anzange ifoni le ibikimi wathi ngikutshengise ngikuprovele ukuthi wena uyazi ukuthi ungathola ukuthi mama kaThandi akakufonelanga mina ngixabana lapho so okay ngifonele ngubani ikho phela ngibuza ukuthi ucabanga ukuthi ngiyahlanya angikwazi ukuthi ufonela ngubani fine mana ngicheck mama kaThandi ukufonela ngamtshela ngathi ifoni leka ibandla ngiyama client oh ibambile ke wangifonela man umama kaThandi weza kufonela isikhathi bani baza ngifuna umuntu ezinje so khoza umfazi wakho mama kaThandi unjani ngiyaphila kunjani endlini kathi zwana mama kaThandi lapha ngisemsebenzini kathi wena izolo ufonele bani kathi hayi mama kaThandi ngiyabuza ukuthi izolo ufonele bani ngisemsebenzini la uzomfaka ama problems please ufonele bani izolo mama kaThandi ngicela ungenzele ifavor ngiyakubuza ngesihle mfazi wami ufonele bani izolo ufunani mama kaThandi kuntombazana yakho ngoba ngakutshela ngathi abantu abasefoni yami ngama client manje yabona usuzungixabanisa labantu emsebenzini amaboss khona lapha ku-hearing la bafuna ukungisayinisa ilokhu zeni i-return warning ngiyezinto ngakutshela ngathi amafoni asefoni yami awafonele but wena usenza ukujubhedi bakhona lokho ufonela lama client ngitsho ukuthi konkela wena ungafonela ama client yibo abantu abasinikeza ukudla wena yibo abantu abasiphilisa wona laba yabona so wena nxa uthatha inamba izolo ngisho ukuthi wena nto engigeza unathatha ifoni yami wafonelana ibhosi yami leyo ifoneleyo mama kaThandi balalele lapha efonini into omele uyenze ibhosi into omele uyenze wena kumele uxolise la ukhuluma lebhosi nangu la ngoba uyenza njalo mama kaThandi nangu ngicela uxolise la into oyenza izolo ngicela ukukhuluma la lebhosi kaxolise phela ngifuna ukumusa mama kaThandi mame vele ifoni yendoda yobanje ukuthi ubuthatha ama numbers ubafonela kukho right mama kaThandi ngamabhosi ngicela ukuthi uzehlise please ibhosi yami le kulungile ungakuphindi okay xolisa kuhle mama kaThandi la ungaxolisa ngathi kustabhoni uyanixothisa umsebenzi no ngiyatsho uphethe la uma uxolisa kumele uxolise ngendlela right ayikona ukuthi no khona lapha mama kaThandi bengisayinisa amaphepha bafuna ungixotsha umsebenzi yikho ngithi wena uzixolisele kuhle but uxolisi uyaxolisa boss please so ku right zwana ke mama kaThandi alright ngicela ukuthi ungakuphindi kokhuyana into ezinjalo vele aziphindi alright mama kaThandi zakubona ntambama anti yaselizwile ke boss yabona kuyenzakala iphutha la
kwenzakala iphutha ngithe ngutshela wathi ngiyahlanya akamfonelanga Angisho wabona mfazi wami uyakuthanda thanda zami lo muntu kahle kahle vele sengifuna ukuthi ahambe